Ikaze kuri mwe mwese mukomeje kugenda mubana natwe kuri M24 TV. Reka nongere mbaye ikaze ndetse nanabifuriza gukomeza kugira ibihe byiza aho muherereye hose. Aba babanye natwe mu nkuru zacu ziba zagiye zitambuka turabashimira cyane ndetse tunabashishikariza gukomeza gukora kuri subscribe, hanyuma mukananyeganyeza akazogera kugira ngo muba bambere mu kuba mwabona inkuru zacu gatanu kuri gatanu. Amakuru yacu azira ibihuha. Amakuru yacu rero ni amakuru tukugezaho amwe mu makuru tuba twakuye mu bitangazamakuru byizewe bigiye bitandukanye. Tujye kurebera hamwe ibijyanye n'urupfu rwa mushiki wa General Gisa Fred Rwigema, akaba ari intwari y'igihugu yitabye Imana mwaka w'1990, akaba yaritabye Imana ubwo urugamba rwo kubora igihugu rwatangira. Urupfu rwa mushiki we rero n'urupfu rwatunguranye cyane, ndetse n'ibintu abantu benshi muri iyi minsi bamaze iminsi bapostinga ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, cyane cyane ku rubuga rwa Twitter. Hanyuma RIB rero akaba ari urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha, rukaba rwagize icyo ruvuga ku bijyanye n'urupfu rw'uyu mushiki wa General Fred Gisa Rwigema nyakwigendera, ndetse rero akaba ari ibintu byagiye bitangaza abantu benshi ku bijyanye n'icyo RIB yavuze ku bijyanye n'urupfu rwa mushiki rero wa Fred Gisa Rwigema. N'amasegonda make nkaza ndambura inkuru ku buryo burambuye, nimujye kure rero. Akaba ari inkuru dukesha ikinyamakuru bwiza.com ku bijyanye n'urupfu rw'uyu nyakwigendera. Mbaye ikaze mwese, nyuma y'aya masegonda turasa turambura iyi nkuru ku buryo burambuye, mwese nimujye kure. Nkuko amakuru dukesha ikinyamakuru bwiza.com babivuga, ngo biravugwa ko mushiki wa Fred Rwigema wabaga i Kigali yishwe. Ngira ngo rero nuko iki kinyamakuru kigenda gitangaza ku bijyanye n'aya makuru. Kuva ku cyumweru ku itariki ya 24 Ugushyingo 2019, amakuru akomeje gukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga na bimwe mu binyamakuru avuga ko Joy Agaba, mushiki wa General Fred Gisa Rwigema, yasanzwe mu nzu yapfuye. Nk'uko bamwe bagiye babitangaza ku mbuga nkoranyambaga, ngo Joy yitabye Imana mu ijoro ryo kuwa gatanu ku itariki ya 22 ishyira kuwa gatandatu ku itariki ya 23 Ugushyingo. Gusa amakuru y'urupfu rwe atangiye kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga guhera ku munsi w'ejo kugeza na n'uyu munsi maginga. Ya makuru avuga ko kandi uyu mugore yaratuye mu mujyi wa Kigali, ngo akaba yari afite abana bagera kuri 3. Mu makuru rero none amaze kutugeraho kuri M24 TV, akaba ari amakuru ava mu rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha, aho umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Umuhoza Marie Michel ku murongo wa telefone ubwo yaganiraga n'ikinyamakuru bwiza.com, ngo yamubazaga ko baba bamenye aya makuru ajyanye n'urupfu rw'uyu mushiki wa Rwigema ari we Joy Agaba. Hanyuma rero umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB akaba yasubije agira ati ayo makuru ntabwo RIB iyazi. Ngo rero nuko nguko Umuhoza Marie Michel akaba n'umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha yatangaje, akavuga ko rero ayo makuru RIB itayazi. Biravugwa ko rero uyu nyakwigendera yasanzwe mu nzu iwe yapfuye, kuko rero bigaragara kuri tweet y'uwitwa Calvin Mutsinzi avuga ko ngo Joy Agaba, the sister of former Rwandan Patriotic Front RDF Commander Major General Fred Rwigema, is dead. Hanyuma akavuga ati circumstances under which Joy Agaba died remain unclear, but the media report on Sunday indicated Agaba was yesterday found dead at her home in Rwanda. Details to follow. Akomeza avuga ko rero ngo ibijyanye n'urupfu rwe, yaba uyu Joy Agaba mushiki we rero wa Major General Fred Gisa Rwigema, ibijyanye n'urupfu rwe rero ntago birasobanuka neza, bijyanye rero no kuba yaritabye Imana. Gusa bakavuga ko rero ngo yasanzwe mu nzu iwe yapfuye, aho yabaga rero hano mu Rwanda, nk'uko amakuru yakomeje kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga ku munsi w'ejo yakomeje kugenda abigaruka. Ngira ngo rero abantu benshi nyuma yo kubona iyi nkuru, benshi rero mushuti z'umuryango w'uyu nyakwigendera ndetse bakaba n'inshuti z'umuryango wa Major General Fred Gisa Rwigema, bakaba bagiye bagaragara ku mbuga nkoranyambaga bahumuriza umuryango w'uyu nyakwigendera, ndetse rero banavuga ko bababajwe cyane no kubona uyu mubyeyi yitabye Imana. RIB rero yikavuga ko ibijyanye n'urupfu rwe ntago babizi, uko rero umuvugizi w'uru rwego akomeza kugenda abitangaza. Gusa rero hakaba hakirimo harakorwa iperereza, ubwo rero nibagira icyo bamenya bakaza kugira n'icyo bari butangaze ku bijyanye n'urupfu rw'uyu nyakwigendera, kuko bakomeza kugenda babigaruka. Rero umubyeyi rero w'abana bagera kuri 3
ikindi rero hakaba na mushiki wa Fred Gisa Rwigema nk'uko dukomeza kugenda tubigarukaho mu nkuru zacu za buri munsi. Tujye kuza rero turebera hamwe n'andi makuru agiye atandukanye kuri M24 TV, aho tugufitiye inkuru ikomeye cyane hano mu gihugu cy'u Burundi. Tukaba tugiye kuza turebera hamwe byinshi bitandukanye ku bijyanye na bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse n'umugambwe wa CNDD-FDD. Nyuma yaho uyu mugambwe utangiye gucikamo ibice, hakaba hari abashyigikiye ko nyiricyubahiro Petero Nkurunziza yasubika amatora, ndetse hakaba hari n'abandi batashyigikiye uyu mugambi. Abamwe rero mu batarashyigikiye uyu mugambi bakaba bakomeje kugabwaho ibitero bikomeye cyane nyuma y'igitero cyagabwe ku bijyanye n'aho Alegion Bunyoni atuye iwe mu rugo. Hakaba hari n'ikindi gitero gikomeye cyagabwe ku nzu y'uwitwa Pascal, akaba rero ari umwe nawe mu batarashyigikiye umugambi wa Nkurunziza wo kuba yasubikwa amatora. Ngira ngo n'umugambi wishwe inyuma na bamwe mu bajenerali bakomeye ndetse n'abakoroneli bakomeye bashyigikiye rero nyiricyubahiro Petero Nkurunziza hano mu gihugu cy'u Burundi. Iyo ni inkuru ugiye gukurikira, hanyuma ikaza kurikirwa n'indi nkuru ivuga ku bijyanye na General James Kabarebe. Byinshi rero bigiye bitandukanye, tukaza turebera hamwe amateka y'uyu mugabo ndetse n'ibigwi bye, nk'uko inkuru dukesha ikinyamakuru bwiza.com ikomeza kugenda ibigaruka. Mwese rero mbahaye ikaze muri izo nkuru, ndetse nanabashishikariza gukomeza kubana natwe mubyonda kuri subscribe ndetse mukanakirika ku kazogera kugira ngo muba mbere mu kuba mwabona inkuru zacu 5 kuri 5. Buri muntu uwo ari we wese uwagize uruhare mu makuru yacu abagiye atambuka bakoze kuri subscribe, abanyeganyije akazogera, ndetse na buri muntu uwo ari we wese rero uba wagiye atanga ibitekerezo bye muri comment, ndetse n'abakoze like ku nkuru zacu ziba zagiye zibanza. Mwese turabashimira cyane, ndetse tunabashishikariza gukomeza kubana natwe no mu yandi makuru 5 kuri 5. Izo nkuru zose rero akaba arizo tugiye kuza turebera hamwe, hanyuma tukaza dusesengura izo nkuru ku buryo burambuye. Gusa rero reka nkomeze kugenda bifuriza kugera impera nziza z'ukwezi kwa 11, ndetse nabifuza gutangira ukwezi kwa 12, ukwezi gusoza umwaka w'2019. Namwe rero kambifuriza gukomeza kugira ibihe byiza, ndetse nanabasabira kuri Nyagasani kugira ngo akomeze kugenda abafasha, ndetse azanaborohereze mu rugendo rw'uyu umwaka ndetse n'urugendo rw'umwaka utaha, kubo Imana rero izakomeza kutiza ubuzima. Bagize ibyago mukomeze kwihangana, ari nako tunihanganisha rero kandi umuryango w'uyu mushiki wa Fred Gisa Rwigema, ndetse nabo tunabihanganisha cyane ku bijyanye n'umubyeyi w'uyu nguyu rero witabye Imana. Ubwo rero reka dukomeze kubihanganisha. Hanyuma n'abandi mwese rero mwagize ibirori kuri uyu munsi, mukomeze kugira ibirori byiza. Bagize isabukuru y'amavuko, mugire umunsi mwiza w'amavuko kuri mwese. N'abandi mufite ibirori bigiye bitandukanye, namwe mukomeze kugira ibirori byiza kuri mwebwe mwese mukomeje kugenda mubana natwe mu makuru yacu ya buri munsi tubategurira inkuru zacu zizira ibihuha. Inkuru zacu rero ni inkuru ushobora gukurikirana 5 kuri 5, kuko ari inkuru ziba zagiye zitambuka mu bitangazamakuru byinshi bigiye bitandukanye. Akaba hari ibitangazamakuru byemewe, ni ibitangazamakuru bizira ibihuha, kandi ni ibitangazamakuru bifite abanyamakuru b'inzobere. Keretse amakuru tuba twigereye kuri tele rero tugenda tubagezaho, akaba ari amwe mu makuru kandi tubagezaho tuba duhagazeho 100%, ndetse akaba ari n'amakuru azira ibihuha. Inkuru zacu rero ni inkuru ushobora kuba wakurikira, ikindi kandi ni inkuru ushobora kuba wasangiza abandi, hanyuma buri muntu uwo ari we wese akagira uruhare mu kuba yamenya amakuru nk'uko tuba twagiye tubigaruka. Ndabashimiye cyane rero, mukomeze kugira ibihe byiza, ndetse munakomeze kunogerwa na gahunda zacu mu makuru ya buri munsi tuba twagiye tubakigurira. Hanyuma abakomeza kugenda babana natwe, n'ubundi mukomeze kugenda mubana natwe no mu zindi nkuru, aho tugiye kuza turebera hamwe andi makuru agiye atandukanye, cyane cyane ku nkuru ikomeye cyane ku gitero cyagabwe kwa Pascal Nyabenda no mu gihugu cy'u Burundi. Akaba ari igitero rero cyagize byinshi cyangiza, akaba ari imwe mu nkuru ngiye kuza kugezaho. Cyo nakubwira ngo iyi nkuru ntigucike, na nyuma yayo tukaza turebera hamwe byinshi bitandukanye ku bijyanye na General James Kabarebe. Ubu ngubu rero akaba ari umujyanama wihariye Perezida wa Repubulika mu by'umutekano, nk'uko dukomeza kugenda tubigarukaho inshuro nyinshi. M24 TV rero mwese nimujye kure,
nyuma y'amasegonda make tukaza turambura izo nkuru zose ku buryo burambuye, ndetse nanakomeza kubifuriza gukomeza kubana natwe no mu yandi makuru tuba twagiye tubategurira. Abavandimwe rero bari mu bice bigiye bitandukanye, bari muri Bubanza, bari muri Cibitoki, bari muri Bujumbura ndetse no muri Gitega, mwese turabashimira cyane ndetse tunabaha ikaze no mu zindi nkuru turimo turagenda tubategurira. Inkuru zacu kuri M24 TV nakagaruka, mugire umwese mwiza kuri mwese.